Alang nak kanak deh. Ada je lah potong. Lah mau makan korban guys, tek kata lah. Iyan deh, iya mau din Pak Wabin bah tak anu, meke ru tangkung nak kanak deh. Mohon pisang tu lo, tabrak ru tak rapah nak kanak deh. Bor si anu Pak Wabin. Juga tojo ya ayat tar ya. Nyaman dia ada. Ada nyari di mana aja. Iyan nyeceng. Iya nyari terapus. Mun non ya pantes lah kena ya. Was ya. Aduh. Keng Pak. Mon tak du bitak tak jual ni kata. Oh, ada du bitak dah. Beni 22 lemak. Ya. Yan tak bisa. Ceng. Nyiceng. Pandi pa tepak yan. Coba apa menjauh yan. Ngetek je lain. Pa tepak yan. Ada yang tak tahu ke? Tuh, ada ngomong. Pedek. Tuh, paten. Nan. Terang ini dulu aja. Apa nak? Boleh lesok. Jom. Tarak, Pak. Jadi, Mon ada iya bang. Kemarin tahun sana sama col ya. Itu seru-seru pada jol. Siapa yan? Lumba-lumba ya? Lumba, narapet. Dayat lah kerana ya mohon pisang ngetren dayat ro boleh dayat. Telebeng tetabeng nabeng ke budi. Ya tinggalkan ngetren dayat dia. Pahitin lah. Ada wala berian pengunung. Dayat dah iya lah kan. Apa geng kakak kurang nampak kali. Dayat Pak. Mungkin orang cak mungkin foton sampai 10 bikin kah akan ada foton sekali. Palang dayat. Tanang dek ni ke Pak, ke Baitam ni Pak. Tahu deh Pak. Tahu deh Pak. Bu. Dek ni ke tanang Tahu deh Pak. Bu, sebenarnya kan tu Pak. Kirim berdaya. Yayat, kakak nyat. Yo, 1 2. Cocok si Pak. Mon guli. Kan kuluk bapak ko yan. Tamon mulok teh dari rumah. Wayo kom. Yan lagi lero mulolo ko. Dari lu kurang umur sih.